we urge all leaders to bring their constituents together. We wish to congratulate the people of Kenya and all actors in the electoral process on their efforts to promote a peaceful electoral period. Lastly, we call on all Kenyans to desist from being used as political tools of violence against each other or as agents of hate, especially through social media and other platforms. We urge you to use your platforms to preach peace, influence positive change, and uphold the rule of law. That marks the end of our statement, copies of which will be availed to you. We can therefore take a few questions from the members of the press available. Family ya Daniel Musyoka, ofitha wa IBC, rũrarũgamĩrĩire ithurano Embakasi ya irathĩro, yũrĩtie thirikari yambĩke ũthuthuria na ĩtacũkĩrie arĩa othe makũgwetanio na gĩkuũ gĩake makinya thutha wa mwĩrĩ wake kuoneka ũtetwo itũra rĩa Loitoktok kaunti-inĩ ya Kajiado. Maugĩte Musyoka ararĩ mũndũ mwendi thayũ, ũrarĩ na kĩo na ũraiguanaga na andũ. Njenga wa Wambui nĩwe ũharĩirie riboti ĩno. Itura ria Nyonjoro kaunti ya Naikuru ni kuarata na family ya Daniel Musyoka masemanitie uri urari afitha mũrũgamĩrĩri wa mĩhang'o ya commission ya IBC kuma Embakasi ya irathĩro. Sote tuko na matarajio. Thutha wa kwamũkĩra riboti ĩgiĩ gĩkuũ gĩake thutha wa kũragwo na mwĩrĩ wake ũgateo itura ria Loitoktok kaunti ya Kajiado. Ni painful. Isha happen. Tunashukuru Mungu. Because we have nothing to say. Hiyo ripoti tulipata jana around 6 to 7 na familia ikaambiwa iende ka identify na MCID mwili Loitoktok na wakafanya hivyo, wakampata kwa mochari na wakakonfirm ni yeye. Akatuelewe mambo iliendaje, kutoka kwenye alikuwa mpaka akafika Loitoktok. Mwisho tunasikia Musyoka ako mochari. Why? Mochari kwa nini? Mbona kila mwaka wa election ikifanyika lazima mtu akufe? Last time tulisikia Msando. Hiyo election nyingine. Sasa tumesikia ni Musyoka. Kwa nini nakula kingine kwa serikali? Tunaomba justice ya Musyoka ipatikane. Maugĩte Musyoka ararĩ mwendi thayũ na ndararĩ na ũndũ mangĩkwĩrwo nĩguo aracũngĩrĩirie gĩkuũ gĩake. Mzuri na ni mtu wa watu, ni mtu mpole. So far hatukuwa isikia kama akona anything na watu, na kama alikuwa nayo hakuwa isema. So sisi na according to venye neighbors wamekaa na yeye na familia yetu, hatujaona kama ni mtu akona shida na mtu. I don't know what to say because Musyoka was a very gentle man, God fearing, anacheka tu, he was so lovely. Ndio tunahusunika sana, we even don't know why an innocent person. Nĩmorĩtie thirikari yambĩkie ũthuthuria wa ũrĩa araumire Embakasi ya irathĩro o nginyagia Loitoktok, makĩũria arĩa othe mekũgwetanio na gĩkuũ gĩake mwerũ ikinya rĩrũmu rĩa kĩwatho. Tuna otherwise, but tunaomba tu justice, sababu everything iko in dark, hatujui chochote. Finally tumekuja kuambiwa mwili ndio hii na amepatikana hivyo. So hatuna kitu ya kusema. As for now, familia imeenda Loitoktok na Machakos waweze kufuatilia hiyo ripoti vizuri. Na ni mtu ambaye ni very humble. Si mtu ambaye anataka mambo ya kuvurutana hapa na pale. Kwa miaka hiyo ambayo tumekaa naye miaka 10 na miezi kadhaa, ni mtu ambaye ni mpole sana. Yeye ni mwanakwaya katika kanisa letu. Mwanakwaya ambaye ni very committed. Na tarehe 31 mwezi wa 7 alisimama kanisani na akaomba ombi ya kwamba waombewe kwa sababu kazi yao ni ngumu sana hasa wakati huu. Musyoka atigĩte mũtumia wake na ciana 2 na ararutĩte wĩra na komishoni ya ithurano kwa ihinda rĩa mĩaka 13. Ngiriboti Inooro TV, njĩtagwo Njenga Wambui.
Na tugithie na mbere ni ati kamiti ya kurugamirira mibango ya kwihitithio kwa gavana mweru kaunti-ini ya Garissa ni tafanetie geikaro gia kwariria uria mihango eno igutwarithio. Geikaro giki kiria gitongoretio ni mwandiki wa kaunti Abdi Sheikh kuhitukitio bajeti ya shilingi milioni 30 cia gukinyaniria igongona riri riothe riria rigaterefwo ni mucirithania Rachel Ngetich. Commissioner wa kaunti ino Samson Chesut oritie muingi wa Garissa kuiga thayo gukwa kimera makeyumiria kwa wingi gwikira wira gavana wao akioya wathani. Functions of this committee is to coordinate the inaugural event and the swearing in of the new leadership of the county government of Garissa. The venue of this inaugural day will be at Garissa Primary. We have agreed with the committee, and as by the Act of 2019, the timing will be between 10 a.m. to 2 p.m. in the afternoon. It will be presided by a judge who have been nominated by the CJ. We are going to invite all Garissa residents, and we hope it's going to be a very peaceful, seamless transition. There's no any tension. The outgoing governor has conceded defeat, as you have heard from the media. And as peace-loving citizen of Garissa, everything will be going to be cordial and according to how it's supposed to be. We are going to communicate the actual date of inauguration in due course. Our security agencies have tightened up security in the entire county. We are very grateful to our security officers. We are very grateful also to the members of the public for cooperating and being peaceful during that election period, and especially more so during the time of tallying at our main tallying center. We have concluded that exercise. Now we have a governor-elect, and this committee is mandated to make sure that that process seamlessly ends by the time that the law requires. I want to assure the members of the public in this region and the entire nation that Garissa County, as a special county, given the challenges of security that we have, that our security officers are up to the task. We are not giving any chances. We know the enemy is there, but we are not blinking an eye. I want to assure you that we are ready. We have all the agencies, specialized units who are ready to act in case of any challenges. But all in all, I want to say that things will be okay. Let the public come and celebrate for our new governor. And we build Garissa and make sure that this place becomes a better place for all of us. Na kuo kaunti-ini ya Nanyuki mihango irugamite kwa ihinda iraya aikari magikungwira uhotani wa William Ruto. Aikari marathire thabari ndaya gukinya tauni-ini ino kuria kirindi kinene kiragomanite ukungwiri-ini iria uroire mathaa muira mihango icokete ta mutugo. Na ripoti riratukinyira ni ati mutongoria wa ngwataniro ya Azimio One Kenya Raila Odinga ni agukorwo akiariria bururi thaa 8:30 riri nirio rigukorwo riri mbere Raila kwaria muingi-ini kuma maumirira ma githurano manirirwo. Inoro TV ni gukorwo ikurehera mohoro macio imwe kwa imwe kuma KICC. Kwa ihinda riri tuhumuke oro hanini ni tugucokereria. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now.
Wema Gardens na Rumoro ni mugunda mwega wa Optiven uriori only 400 meters kumaramine. Ploti cia 50 by 100 na gukuno wake mushikirorerwa cottages ona kana holiday homes. Neighbors ni makete na mai thitima o ndomwe na reri irio haha ritho-ini uru. Ngundu ino ya One Star Project ni weyetereire thogora ni 399,000 na no urihe na thiko mugwanja na ningi no urihe 450,000 wakahinda ka mwaka umwe. Wigurire ploti yaku umuthi twaririe kuhitukira 0790 300 300. Nikiureka guku si nturuliza ndakuria nikiureka guku Mishi Gori kiuria Oria urutaga wira uriku ndireciria tesaragie guthukia mibango ya uhiki wa ndegwa mena waseke we tiga kuhenania The Great Oasis Nanyuki mugunda uyu muraugurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Fata wa nduthi bururi-ini nduri wa fatafata mari handu hothe na mafataragwo ni mundu wothe niokaga kwira atiriri ndienda unyumbukie nduthi iri yagiire mathaguri jesi eno eretanyiheire milioni 2.5 ithukagira utonga wa bururi na makiria ma ciringi bilioni 1 o muthenya ndina mbeca irandeithia igathomethia ciana kiria ndirasave kinini nikio kirareo maita maingi aya nio maikaragira metha ya ng'ano cia nduthi mari na ucamba makeiturura magecanjamura ni ndirenda tuthie na riria maraguo mukayo wao utambaga weru-ini ta mwaki wa githaka nyitanagira na Julius Kareithi wa munene o muthenya wa kana mohoro-ini ma thaa 3 tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Nero eboro matu mama uraigua atia iraigua ndizayuni DJ Smile agitoihurireiria mwaki tukinyere mwena meri na nyambura wa kabui oka ndorwe cia rwimbo kiharo-ini tikituria mwere na ndikiyaga nawe sumu mwigangaro live okumakata metha tondu ithuĩ o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 10 cia hwaini o gũkũ kwa Inoro TV nogeganithia Orege nitwacokereria tugithi na mbere ni ati mihango ni cokereirie o ta mutugo tauni-ini ya Migori thutha wa thegethege gutumuka muthenya wa ira ndagika nini thutha wa William Ruto kwanirwo ta muhotani wa giturwa kia president. Aikari marambite kururungana magitetia maumirira maya makiuga ni marakungirio wara no na kuri uguo taingi maracokeirie mawira-ini mao nginyagia riu. Kwa ihinda riri twambe tuthikiririe mawoni ma andu matiganite kuma kaunti-ini ya Kisumu. Tarajia itakuwa saidi yetu kwa sababu sisi wakazi wa Kisumu wenyewe sisi ni watu wa Raila Amolo Odinga. Tulikuwa tunategemea na tunatarajia yeye ndiye atatangazwa. Na kwa vile matangazo pia walishatoka, sisi kama wananchi hatuna uwezo yoyote. Kitu tunaomba tu ni amani idumu katika hii area yetu ili kazi iendelee. Atulie tu tuendelee na kazi, watoto waendelee rudi kwa kazi wasome, kwa maana hata kama tunatoa fujo watoto wetu bado tunaweza enda hasara. Hata sisi pia watu ya biashara hatutakuwa na imani kwa biashara. Sasa tunaomba watu wa Kenya wakae na amani, tuendelee na kazi yetu. Viongozi ambao waliweza kushindwa na Mheshimiwa Ruto wanaomba waelekee kotini ili waweze kudai haki yao kwa koti. Maana najua koti naweza toa mwelekeo mzuri, na hata kama itatokea mbaya tunaomba Kenya tuishi kwa amani.
Taunine ya Kapsabet aikari meyumiretie gutogeria commission ya ithurano na mihaka IBC kumana na mubango wao mwega hari kwarera ithurano ire na uma na waragania magikungwira hotani wa William Ruto. Aikari maroria Ruto ndakariganirwo ni ciraniro iria ereire bururi na ati hotani wake ni wa mathomithia githombo kinene. Biashara ni cokereirie ta mutugo taunini ino na gutire wagagu o wothe uri ungihotomia thayu wa muingi. We no longer have blue or yellow. We have one country now. We have one country that is Kenya. We need to run this country. We have the economy to build. We have the economy to rebuild. And peace to keep. And our clarion call to the other side, probably feeling aggravated, or we would like to tell them that, Kenya is bigger than every one of us. We want to thank the IBC for having run a transparent and independent election. This election has been free and fair since independence. This is the most free and fair election ever witnessed in Kenya. And so we thank the IBC. And again, we congratulate our son, Deputy President, the President-elect, Dr. William Samoei Ruto. Congratulate him and shower him with God's blessing. We want to pray for him to have this country and take forward. We know with a lot of expectations from the citizens, from the people. They expect a lot from him. We want to pray that God will give him the strength to take this country to fulfill the dreams of the people. We want to thank the people for waking up very early in the morning to go and cast their vote, their right, their voice, and I think their voices have been heard. Kurairio kongwiri na ndohio taunini ya Lamu kurumirira kwanirwo kwa William Ruto ta president wa gatano wa Kenya. Aikari marauga kuona mothe ni mainikirira gutire undu ungi otiga gucokereria mawira guko magithathaura itumi cia guthukira uritu wao thutha wa Ruto. Maroria thirikari iria ikumbo iririkane ciiraniro iria mereire aikari na makiria hari kunina gitango kia wagi wa title na tharikira cia itoi. Nimeomba maombi siku mingi kwa ajili wa rais wetu wa tano wa nchi yetu wa Kenya, na nashukuru Mwenyezi Mungu amenijibu maombi yangu, amenionekania Jehova. Niliona naibu rais akiwa rais ataweza kuendeleza yale maono na ile miradi ambayo walikuwa wameanzisha pamoja na Rais Uhuru. Hata atakapoondoka na huyu Ruto aingie katika ofisi yake kama akiwa rais, hata kuwa na jambo jipya la kujifunza, bali ni kuendeleza pale walikuwa wamefika. Katika kipindi cha kampeni, Mheshimiwa Ruto aliweza kunadi sera zake, na zile sera zake tulizipenda sana kwa sababu ilikuwa ni ile ya bottom up na kuleta mabadiliko ya kiuchumi nchini. Kwa hivyo tuna furaha sana kwamba Kenya na Mpeketoni, hususan pia Mpeketoni, tutaweza kupata mabadiliko ya kiuchumi, na zile sera ambazo Ruto alikuwa analeta zitaleta kuleta pesa mfukoni kwa kila mwananchi na mkazi wa Mpeketoni na pia Kenya kwa ujumla. Kusema ukweli, Ruto tumekuwa tukimkampenia since then, akiwa pamoja na Uhuru, na tukamkampenia, akapata mara kwanza, akapata mara pili, na ahadi nyingi alitupa. Na nashukuru kusema kweli, national level upande wa miradi wamefanya mingi. Building the containers was by chance. This was more of a DIY. So I worked with local fundis. In fact, the main person here was the welder. The main challenge was space. Putting the space to be functional. I wanted this thing to be high quality, high end. So I can say the finish is expensive. I can't give an estimate, but I know it's a lot. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. 10 bob, ashu, kinde, ekomi, apar, ikomi, mahumi,
Kwa shilingi 10 tu, Shabiki.com inakuletea nafasi ya kushinda $300,000 kwa jackpot mpya ya Major Leagues. Hii ni jackpot iliyo na mechi 9 kutoka ligi kubwa duniani: EPL, La Liga, Serie A, Bundesliga, French League 1 na ligi zingine kubwa tunazozijua. Play with 10 bob for a chance to win 300,000 shillings daily. Shabiki Major Leagues Jackpot. Cheza na 10 bob. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Kai mwana mruwaru. Na niki thina wa mbeca. Niki na niwe die dawa hana tawe na ihoru we. Mani guku ndikoragwo na freedom yako. Ndahoya ngari ndingiheo na njokia hoya ne aheagu. He maundu matarathie wega. Iyo na ni ndona heka undu ataingira na haha. Asa we nduri undu we na nduri undu onete. Ndona ndizotara cenjia. The great oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraogurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Nuwe de teoriogi. Mwanake waku ni mwega muno. Prita na Karani. Kana Prita na Rishab. Rishab, thina yothe ndire ndona mundu mwihokeku tawe. Karani na Rishab matirato kinyithia. Mufango wa Pirithi Fina Sharin wa kunyamaria Prita ni ukugacira. Rishab. Hihi Karani na Rishab nimekumbura oma hari uri. Ndikureka thukirie Prita muturire. Wirorera rugano ruru rwa gucanjamura o muthenya wa mwambiririo nginya wa gatano thaa 4 cia utuku thĩinĩ wa Kundali Bagia. Inoro TV, muciĩ wa ibindi mwaki. Tabarĩra ya gũteithia andũ gũcokano na andũ ao arĩa maumagarire na matiũĩkaine na kũrĩa mathire. Tutietĩkagia nĩ ora koguo tuonaga gĩcohi no eguka. Tutirithwagia na traces yake one mwe. Tutiũkaga nĩ atũraga kana ndatũraga. Mĩaka 16 ti mĩnini umagarĩte na ndũmenyekane na kũrĩa wathire. Ndũraga ngwetereire kana tũgacemania. Borithi ciothe mocarĩ ciothe gũtirĩ handũ agĩrĩirwo nĩ gwendwo tatamwethete. Ĩkoretwo ĩrĩ mĩaka ya kĩgirĩko. Ndagũthaitha ũcoke mũciĩ. Nĩ mĩaka mĩingĩ kuma hĩndĩ ĩyo watũtigire na tũrĩ o gũkũ kwanyu tũgwetereire. Marĩ na kĩeha kĩa ngoro na meciria makĩũrania hihi wathire kũ. Nĩ tũkũnyoteire mũno na nĩ tũkwendete. Ũkati. Tuona nyũmba yake bana yagwĩra no tũmwakĩre nginya ĩngĩ. Rĩu tondũ wetigwo kwa gĩkuĩte ngathikari. Thami yakwa ĩnyunagia mwana ũcio arĩ o muoyo. Wathire kũ? O muthenya wa gatano thaa 4 cia utuku. Na muhani wa mwerekera wako aramenyithia ati uria arahuranagira giturwa kia president na kiama kia Agano ni araraniria na Kenya thaa ici guku muciini wa Nairobi. Tuthikiririe maundu maria arauga. Now, I need also to clarify, it's not everybody back here who was an agent, but here I have at least two were agents. Him was an agent. She was also an agent. Yes. And also an agent. But there are 3 of you who are part of our team, but they were not agents. So, Jane, this will not be enough for the media. I see quite... Na nitwakorwo na gathina kanini ka mitambo no ndukaigwa kimaka ataramu waitu ni mararora uhoro ucio ntuko tugicokereria na ripoti yo thutha ndeka itare nyingi kwa hinda rire tuthie imwe kwa imwe ngina kaunti-ini ya Mombasa kuria na ati muthenya umwe thutha wa kwanirwo kwa maumirira ma githurano kia president uhoro no kindiriku ni icokereirie kaunti-ini ya Mombasa na gitaru gia gicua-ini mwingi ukioneka guthie na mbere na mihango yao ya o muthenya. Arumiriri a mwaho wa kiuteti makioneka gukungwira na kuria mwaho wa Azimio gwetekera maumirira maria maranireirwo na tondu githurano kia ugavana wapiga kura wa Mombasa dhidi ya yote ti maumirite kumatha kura mehariri-ini ma githurano kiria gigekwo tariki 23 mweri uyu. Sana kwa heshima kubwa kuwashukuru sana wapiga kura wa Mombasa dhidi ya yote
ile kura mlitupatia kwa urais na baadhi ya vitu vingine. Nashukuru na nafurahi kupata kiongozi mwenye subra ambaye alituonyesha mwelekeo, akasema tuendeni UDA, na leo tumefutwa machozi yetu na tuna furaha kwa sababu William Ruto amechaguliwa kuwa rais wa 5 wa jamhuri hii. Kwa hivyo lengo letu ni kuhakikisha tumpatie nguvu rais wetu wa 5, tumuombe afya njema, na tuwaombe wale walioshindwa, Mheshimiwa Raila Odinga na watu wake wakubali matokeo. Raila Odinga is a Democrat, na uchaguzi huu umekuwa uchaguzi wa haki na wazi. Letu ni kumuomba Mheshimiwa Raila Odinga popote alipo ajitokeze kama Democrat, mtu ambaye anaheshimika katika Jamhuri ya Kenya, Afrika na ulimwengu mzima, akubali kuwa ameshindwa kihalali na aachane na mambo ya kwenda kotini, ili tumpatie rais wetu nafasi ya kuanza kuwafanyia wananchi wa Kenya kazi. Sana vijana tumeumia, wingi wamekuwa watu wa kushika mapanga, watu wa maskani, watu wa miadarati. Kwa hivyo tufanyie hima kivyovyote tuweze angalau bandari ikiwa tarudi kwenye ahadi zenu, tupate ajira na mtutolee njia nyingi za kufunguka za kibiashara, hata kama kuleta investors kutoka nje, ili vijana tufungukiwe, tusiweze tena kukaa maskani, tuweze kusaidia wazazi wetu na tufungukiwe kimaisha. So tuna imani pengine atatangaza kuwa labda tutakuwa na siku 2-3 za kufanya campaign au la, lakini campaign tulikuwa tumeifanya, lakini bado tutaendelea kuzungumza na watu wetu. Sisi ni viongozi, tunatembea na bado tunasherehekea. Popote tutakapokwenda kusherehekea, lazima tutawapa watu wetu mwelekeo ya njia gani ambao wataweza kwenda. Na kurumirira uhotani wa munini wa President William Ruto gutuika President wa 5 wa bururi, atongoria guothe theinie wa thi na ona guku Afrika ni matogeretie uhotani ucio wa Ruto na magatogeria bururi wa Kenya ni gutafania githurano kiri na thayo. Atongoria a thi makiendithiria President muthure wathani mwega ni moretie aria marahotirwo mahuthire magoti mangigwa matiganeira na maumirira ma githurano. Haron Njoroge wa Maina ni aratariria. Asanteni sana. Ndomereri cia wendi mwega na gukungũĩra uhotani wa President muthure gutuika President wa 5 wa bururi William Ruto no irathie na mbere gutumwo kuma kona ciothe cia thi. President wa bururi turigainie wa Uganda Yoweri Museveni augite muingi wa bururi ucio ni urakungũĩra uhotani wa William Ruto gutuika President wa 5 wa bururi. Nake President wa bururi wa Tanzania Samia Suluhu Hassan atugiretie a Kenya ni gutafania githurano kiri na thayo, na oho agatugiria President muthure William Ruto akiuga ni atanyite gutwarithia na mbere unyitaniri wa Kenya na Tanzania uria ukoretwo kuo kwa ihinda ria miaka mingi. Na kwa irathiro ria Kenya turigainie na bururi wa Somalia kuria President wa bururi ucio Abdullahi Farmajo atugiretie uhotani wa Ruto na githurano gia thayo bururi-ini, akihoera Ruto Ngai amuteithie akinyanirie kioneki giake gia kugacirithia Kenya. Ona kuma muhaka wa rugongo rwa bururi, Prime Minister wa bururi wa Ethiopia Abiy Ahmed ni atugiretie Ruto ni uhotani wake, akimwendithiria wega utungata-ini wa bururi na ona wa gitaru. Ndomereri ino ya wendi mwega no tayo itumirwo Ruto na a Kenya ni President wa Zimbabwe Emerson Mnangagwa akiuga ugi wa Ruto ni uguteithia a Kenya na Kenya o hamwe na gitaru kia Afrika. Ona President wa Nigeria Muhammadu Buhari akiendithiria Ruto kwihitithio kwega na wathani mwega, augite mari eri ni megutwarithia na mbere unyitaniri uria ukoretwo kuo gatagati ga Kenya na Nigeria. Tukihuduka gitaru-ini giki kia Afrika ya irathiro, President wa bururi wa Burundi Evariste Ndayishimiye onake ni atugiritie Ruto ni uhotani wake, na oho agatugiria a Kenya ni gutafania githurano gia thayo, akiuria aria mataiganeire na maumirira macio mahuthire magoti kumatetia. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina. Mubunge wa Kibilili Didmas Baraza eguthie na mbere guikara korokoro-ini kwa ihinda ria thikũ 10 niguo kuhe maabitha a uthuthuria ihinda ria kurumirira cira uria umung'etheire. Kuratuika Didmas ari na cira wa gucokia thutha wa kuhura rithathi Brian Olunga uria wari mutirithia wa mucindani wake wa hakuhi. Mbere ya mucirithania wa igoti ria Bungoma Simutai, mwena wa thitango ugite wongererwa ihinda niguo riboti nginyaniru yandikithio ni maabitha a IEBC na NYS aria meyoneire giko giki ceceni-ini ya wikia wa kura ya Chebukwabi.
Nimefungulia hii boot. Na hau niho tugutirihira mohoro maitu ma umuthi ma Inoro miaraho gakwendithirio gia na muthenya mwega nie njitagwo Jabi Wanjao. Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Nikiureka huko. Ntuliza. Ndakuria nikiureka huko. Mishi. Goria kiuria. Oria? Urutaga wira uriku? Ndireciria Tessa aragiye guthukia mibango ya uhiki wa ndegwa mena Waseke. We, tiga kuhenania. The Great Oasis Nanyuki. Mugunda uyu muraogurire nayo na nituracokeria mwathani ngatho tondu riu title ni ciumite. Ni tuthondekete mabara maya mothe tugekira maramu, tugekira marking fence nigetha nawe ukigire kindu mucii wa Nanyuki. Nero iboro matu mama uraigua atia ndiraigua ndizayuni DJ Smile agitoihurereiria mwaki tukinyere mwena meri na nyambura wa Kabui Oka Jorwe cia rwimbo kiharo-ini tikituria mwere na nikiyaga nawe sumu Mwigangaro live okumakata metha tondu ithuĩ o muthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thaa 10 cia hwaini o gũkũ kwa Inoro TV nogeganithia Fata wa nduthi bũrũri-inĩ ndũrĩ wa fatafata mari handu hothe na mafataragwo ni mundu wothe niokaga kwira atiriri ndienda unyumbuki nduthi iri yageire mathaguri jesi eno iretanyiheire milioni 2.5 ithukagira utonga wa bũrũri na makiria ma ciringi bilioni 1 o muthenya ndina mbeca irandeithia igathomethia ciana kiria ndirasave kinini nikio kirareo maita maingi aya nio maikaragira metha ya ng'ano cia nduthi mari na ucamba makeiturura magecanjamũra ni ndirenda tuthie na riria maraguo mukayo wao utambaga weru-ini ta mwaki wa githaka nyitanagira na Julius Kareithi wa munene o muthenya wa kana mohoro-ini ma thaa 3 tabarĩra-ini ya mwanya ya ng'ano cia nduthi. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Oh, niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, eh? Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there.
And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa na story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Ni ceceni ya Inoro TV. All Kenyans and the business community to resume their normal daily activities and get back to the business of building our great nation. I thank you all. God bless you and God bless our beautiful country, Kenya. Thank you. Okay. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Hamwe na uthii wa na mbere mirimu na mathina ma kimwiri no muhaka muturire-ini no naguo urigitani ni ukurite na gikiro guthaitira ruriri hindi ria kurito rikuitwo ni kini riu kini gya kugiko kihano ni nyama igo cikoragwo ciiciga cia guthambia ni guthomithio maria macungagiriria mirimu uguo ragio ni wetagwo thino iyo yehera iyo ni wetagwo arthritis lens ino utheri ungirema kuhituka iyo ni utikaga njereri njira cia gwithema na kurigita mathina ma kimwiri mundu agwa ni undu wa kuringika magiriro kamugarura arone na iguru akorwo ni urenda kuoya kindu kiritu ugatagania maguru ugekera urituku maguru-ini wahea kigura mai witiririe kironda kiu ndagika 20 tukahitũkwo nĩ tabarĩra ya ũria ndagĩtarĩ o mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya wa gatano thinacara cia hwaĩ-inĩ. Ni ceceni ya Inoro TV.
niki utararia ndakwariria nduraria. By the way, no ni uria gwinithagia wega church kwaja hakinya praise and worship ha ngoragwo ndi namba ani hakiri cieko raihu ni uprejire by the way hau hago preji ni madio ma ni thina uria twina guo ni tata bado ni murwaru tari ahona. Okay, niĩ nĩ ngĩprejire 5,000 no rĩrĩa thire gwĩ pastor nĩ njaririe nake ndamwĩra atĩrĩrĩ kwĩna best yakwa tata wa ndaraigua wega koguo amũrĩka nĩ mahoya-inĩ. Niĩ Musa ona ingĩkwĩra tũtiĩrĩga kũrĩa niĩ ona mũhothi njerega rĩkũruta wendo nĩ ũticaga ũguo no ndũgakorwo na wasiwasi no ũmũthĩ wagĩrĩirwo gũkorwo at least ũgakena hanini ũgakenga gĩthithi gĩaku gĩgakenga. Nĩ nĩ ingĩrakena no ndaririkana harĩa nona na irio cienyewe tũtiĩrĩga rĩu ndĩrarĩ kwenja ikwa gũtirĩ ona kĩ ngwacĩ no mĩrĩo rĩu ndĩrarigwo no ũmũthĩ tũkũrĩa kĩ. Ndũgakorwo na wasiwasi maũndũ mothe rĩ Ngai ndarĩka just tu Ngai arĩ o gĩtĩ-inĩ koguo tũramũririkana na mahoya otherwise no ndĩrathiĩ ngĩraga mũndũ wa wendi mwega anti akina karĩ na tondũ nĩ oĩkaine rĩ nikipata namna mũthiĩ mũmũteithie. Yes. Hey. How are you? What a surprise. How was your day? Ndatidoega. Good. Karibu sana. Asante. Wewe hata uone huko idareni. Tiwe ndakiona no ikarira muno wĩra-inĩ ndakerigwo kaĩ kũrathiĩ atĩa. Hata wĩra kũnjikarĩra. No rimwe wĩra gũkũ nĩ korwo wĩ mũingĩ biũ. I know. Na nĩ ndihokeirwo maũndũ maingĩ. Rĩu no nginya ndigire ndarĩkia. I was waiting for your call. No ririkana ũmũthĩ nĩ tuma tũthiĩ kahũa. Niĩ reke ngwĩre. Wĩra ũrĩa wĩ gũkũ nĩ mũingĩ mũno. Ũkwenda ngũteithia rĩkũ? Rĩu ũngĩndeithia ũrĩkũ my dear? Ũrĩa ũkwenda ngũteithia tondũ rĩu rĩ. Wĩra ũrĩa ũngĩndeithia mũnene no gũikara hau ũreke ndĩkie na tondũ nĩ wakĩngĩra rĩ tũkiumanie. Yani how comes? Nĩũrĩa nĩ nginya nĩ kahũa karĩa tũgũthiaga ũmũthĩ. Niĩ ndiũĩ ũrĩa ngwĩka. Ngwĩciria kĩrĩa ngwĩka ngwĩciria ndĩrĩskipagi lunch. Nigetha at least mũndũ mangĩ ngaririkana. Ona at least ona ndina kũhũrĩra thimũ nĩ ũngĩhũrĩire. Twatuma na karĩko rĩ. Ndauga atĩrĩrĩ karĩko gaitũ no gekororwo. Rĩu mwatinda ũrorete thimũ yaku wetere kana nĩ ngũkũhũrĩra ĩ. Ĩĩ na karora mathaa ngarigwo nĩkĩ batarahanyũka. Ndĩraria na brother yaku no ndinamũgwetera ndĩrenda tũthiĩ kwa MCA tuone kana no amũteithie. Hau ha MCA no MCA ona mena maũndũ mao rĩu nĩ makũhotana na andũ angĩ. Kwĩragwo mageria no mũmahota. So ndũgakorwo na wasiwasi. Ona makĩgeragia rĩ twata no gũtororia ti ũrĩa ararĩ mbere nĩ wasi. Rĩu ona ũngĩũka kũmuona wanjĩrire ndawa ciumaga mbeca cigana? Ngĩkũgwetera ona no ũgũre. Atigĩtie cia thikũ 2. Ũndũ wa rĩrĩ ndĩna icamba 3 ci hau no ndware thoko. Rũciũ ti mũthenya wa thoko. No ndware anyway. Nĩ ngũmenya ũrĩa ngwĩka no nĩ ngwaria na andũ. Kai. No mũkorwo wĩ mũrata mwega. Nĩwe ndiũĩ ngakũrengera kĩ.